We welcome those who are watching us on our media platform House of Praise page. We welcome you, continue to watch us even on YouTube, Facebook, TikTok. Standing in front of you, Apostle Mziago and Mam Apostoli. We may be seated in the name of the Lord. Let us go quickly to the word of God. Acts chapter 12, verse number 5 to 10. And then on the same chapter, we're gonna read verse 18 to 25. And then we deal with the purpose of the day. Night of Angel of Miracles. Sometimes God use angels. Jehovah uyatisebenzisa tingilozi ku-New Testament na ku-Old Testament. Sibona lapho khona nakutalwa Jesu kufuna bulawe mfundisi Masuku. Or in the middle of the night when Joseph and Mary were sleeping. Wathumela ingilozi mfundisi Malambe uNkulunkulu yafike yathi Josefa thatha mntwana nibaleke niye eGibhithe. God used the angel. Sithola Abrahama nakahleti ethendeni mfundisi Makenkosi. Sarah ubhizi. Kwafika tingilozi letintathu. Tafike tabuta bati, where is Sarah, your wife? And then the prophet that next year by this time, Sarah, your wife, shall have a son. She told her when Jesus about to come and save us, the angel came to Mary. Yafike yathi Mary, hello, wena obusisekile. Maye ubusisekile weMary utawutala tinto letinkulu. And then uMary waba confused ukuthi kutawendeka kanjani, yathi ngilosi relax. Lokungenteki kithi. Usomandla kuyenteka. On the same chapter, sithola kuna Elizabeth, kuna Zachariah, yafika ingilozi. Laba ke ifika uZachariah uhlete ethempelini. Yafika yathi Zachariah, do not worry. Noma ngabe senikhathele kusomdzala. But nina umfati wakho uzokhulela. Uzawutala indodana. Wathi Zachariah sengimdzala kangaka kutawendeka kanjani? Yathi ngilozi ngiyakubona ukuthi ukhuluma kakhulu yamende yaba imbebebe wangakhuluma. Ngoba kunabantu sometimes makethela ingilozi kufuna ibavale umlomo ngoba bakhuluma kakhulu bese indodana abatendeke. I'm talking about angel. When you go to Revelation, different angels. Ngale benze ngikhuluma ngayo lapha eMatsulu. Yafika ilwana nyoka ngwenya. Hey, siyami. Esiyakhona evesini bafundisi. Funza mbona Izenzo chapter 12 verse number 5 wehle. Imisebenzi yabapostoli chapter 12 verse number 5. Yes. Ngakho ke Petro walondvolodwa ejele. Kodwa libandla belithandaza linxusela kuNkulunkulu. Ngebusuku bekugcina Herodi atamkhipha amlethe ebantwini. Bayibabe. Petro abelele emkhathini webalinzi lababili. Yebo. Abeboshwe ngetinketane letimbili. Wabambela amavu uboshiwe ngetinketane. Ngalana uqathiwe. Ngosiyami, asami. Kwakunebalinzi lapho eminyango welijele balinzile. Bamgadzile uboshiwe. Masinyane kwefika ingilozi yenkosi. Awu ngosiyami kwafika ingilozi yenkosi. Wakhanya ngekhathi ejele. Number 1 nayifika kwakhanya bambela amazi. Nayifika
ngalamanye amazwi kuyasichazela make kunena ukuthi ejele bekumnyama but nayifika ingilosi wakhanya. Mbuzo wami ke uthi labagadzile ababoni ukuthi kuyakhanya mara ingilosi seyikhanyisile mara labagadzile ababoni ukuthi kuyakhanya. Hey Nkosi yami, ngoba ingaze ifike yona kuyakhanya. Ngikhuluma ngawe namhlanje kuyakhanya. Ngikhuluma nabantu abakho kuyakhanya. Ngiprofeta ama finances akho kuyakhanya. Ngiprofeta business yakho. Ngiprofeta emshadweni wakho. Ngoba ingasifike yona kuyakhanya. Asam Le ngelosi yanyikinyisa Petro ngelihlombe. yafike yamnyikanyisa ngani? Le ngilosi ingena phakathi noma bakhiyi. Angazi ukuthi ngibani o-apply emsebenzi. Iyongena phakathi thatha isifi yakho ibeke phezulu. Asambe mntwanami. Yamvusa yathi, Yamvusa yathi, phangisa vuka. phangisa wende njani? Ake sowutshele makhelwane sani makhe. Vuka makhelwane. Yena njani makhelwane? Ake somnyikanyisani vuka. Khuluma kakhulu vuka. Hayi man ngathi uyamfelela. Yena njani makhelwane? Hayi man imnyikanyise yena njani makhe? Yena njani? Into takho matende njani? Impilo yakho mayende njani? Bantu bakho mabende njani? Ma finances akagende njani? Family yakho mayende njani? Imfuyo yakho mayende njani? Ngibona into takho tiyavuka namhlanje. Hayi man ngibona into takho tenda njani? Tenda njani? Tenda njani? Tenda njani? Shout it yavuka! Shout it yavuka! Shout it yavuka! Shout it yavuka! Ngiyaprofeta! Tinto takho matende nje! Hey! Halifuka tivuka. Hey! Wamnyikanyisa wathi yenda njani? Asapha. Khona lapho tinketane tadzilika etandleni takhe. Hawu. Tinketane tenda njani? Tinketane tenda njani? Kunetichito ngifuna tenda njani? Kunemabhodlela ngifuna into njani? Mabhadi ngifuna into njani? Bumnyama ngifuna bende njani? Ngoba lapha sigwaba nawe nje ufasiwe. Ufasiwe. Ngabamba imali yalahleka. Phela wena ulala ekhaya lakho. Kanti wena unani bonke abantu bakuzonda? Wena nalesitokufela kunele ukujoyina wena safa. Yathi bese rate isitokufela salabo maka. Kwanela ungena wena nje. Isitokufela samo wena nakunawe khona nje indoda iyafa. Phela namhlanje wenza kahle wa-attend the night of angel of miracles. Ngoba ingilosi ingafika kunetinketane letenda njani? Kunetinketane letenda njani? Kunetinketane letenda njani? Asambe mntanami. Ingilosi yase ithi kuye, dibophe ngelibhande. Dibophe ngane? Asambe manje. Ufake tincabule takho. Fake tincabule takho. Wakwenda lokho Petro. Wakwenda lokho bani? Asambe. Ingilosi yathi, Yathi, yembatha ingubo yakho ungilandzele. ngalamanye amave bathakathi bakubathisa ingubo yabo bathatha le yakho bayikhumula. Ora ngibona i-restoration yetingubo takho letibuyako utatempatha. Kusho babethela umfelokathi nasiyomkhumula ingubo lemnyama. Simkhumula inzilo simembathise timbahla takhe lebenza jwayele ukutembatha. Petro faka timbahla takho. Asa, siyam. Petro waphuma ejele wayilandzela. Waphuma walandzela ini? Baphi labo gadi ufuna ukuthi ibude. Asaphi. Noko akatanga ukuthi lokwentiwa ingilosi kwenteka ngempela yini. Wacabanga ukuthi ubona umbono.
nawe kunetinto letawenteka utawubona ungathi uyaphupha. Hey, lokho ungathi uyabhavethela ukuthi udrive imoto uphindze uthi khumbude wedvani nje mara ngimi lo. Nje mara ngimi lo. Kanti vele nguwe. Kunabathakathi lana bangabona wena batawumangala ukuthi uphile kanjani ngoba bathi bacedzile ngawe. Kunebantu lana for a long period of time utawubala imali ingapheli. Hayi manje kunemuntu engikhuluma naye la. Uzoba nemali mhla ka1. Kuyofika mhla ka31 thola imali yena njani? Asambe mntwanami. Bendlula abalinzi bekucala. Badlula abalinzi. Bena njani? Bayaba? Balinzi beku? Siyaba? Ngani bebathi bagadze? Asap. Nebesibili befika kube kugcina esangweni lensimbi Nebesibili lelivulekela nabo. edolobheni. Bagadzile besithathu besi4 umnyango umkhiphela ngaphandle. Namhlanje na so prophet anebafundisi ukuthi tonke izinto takho letivalelwe tiyaphuma tiyaphakama uzophumela ngaphandle nempumelelo yakho. Bamba ke nali verse ngibani lenkosi levalele Petro he? Ngibani lokhiyele Petro ngibani? Waqala wabulala Jacob kwamjabulisa. Kunebantu bashayela abanye ngeticitho bacabanga ukuthi nawe lesicitho sitakukhipha kani awumbiwa ndzawonye kani asifani lelitu labashaye ngalo makhelwane wena naselita kuwe asifani ngakhohlwa nakavalelwe kunelibandla liyathandaza. That is the key. Uvalelwe kunelibandla likhulekela lovalelwe. Kuta lengilosi nje kuphendvulwa umthandazo wanamba lebenze bathandaza. Namhlanje kunemthandazo yeminyaka lezophenduleka la. Ma house of praise asambeni siyothungisa sitawushadisa 2025. Ngoba kunemishado letawukhululeka la. Kunetimoto letawubusiswa la. Benjani le moto lengiprofeta kungathi abantu abakho ngathi yakho ke le. Kunema promotion letawathatha uhambe nawo la. Herod umfake kuphi? Funza ke verse number 18 si. And then bafundisi babe ready. Nali ke verse leli key egcineni. Akakwazi umuntu lokufaka ejele ingilozi imiyeke. Never. Ingilozi ithi ngakhipha wena bese iyajika ifuna lo lokufakile. Sifuna kuva Herod babethela ingilozi yamentani waphelelaphi. Akakwazi kufaka abantu ejele. Bese ingilozi yamiyekela. Sebenzi wayo yabakhipha bese iyofuna lo lobafakile. Alamanye amava ngathi ngibani lo yawe. Yathi ingilozi ngeke imiyekele namhlanje. Ngeke imiyekele. Ingilozi mose itawufana nemuntu ngathi uyakuphalazisa yongena ngaphakathi ikhiphe idlisi ikhiphe konke bophalaza abantu la. Funza verse number 18. Ekuseni kwesuka lesikhulu sidvumo kubalinzi ukuthi ushonephi Petro. Wasuka ini? Sidvumo. Sisuka nini? Ekuseni. Khuluma kakhulu sisuka nini? Sikhatsini manje? Sikhatsini manje? Wasuka yini ekuseni? Ngoba kunetinto athi manje tsuka emini. Khona letsuka ekuseni. Ngosiyami. Yazusho sibengiya. Asambe mntwanami. Herodi watfumela ukuthi afunwe. Herode kuthiwa akufune Petro ngoba bamatwe. Uwaridi manje wasuka sijungujungu. Ekuseni lalela ke ngani nawe bebakuvalele lapha etindumbeni takho
ukhungiwe. Namhlanje na is your day of liberation. Uyaphuma kuleli jele labakufake kulo. And then now phuma ke kunebantu abatawucabana bodwane ukuthi bakuyekele kanjani waphuma. Ngathi awungiva manje. Ngoba kuna Herode nemasotsha akhe lo against wena. Asiveke kwasuke kuseni. Utawusuka manje asami. Kepha abazange bamthola. Abazange bena njani? Na uphuma lana netichitho nabathakathi ngeke iphindze tente njani? Labafuna wena ngeke baphindze bene njani? Labaloya wena ngeke baphindze bene njani? Ngeke bakuthola ake sothi makhe. Angeke bakuthole makhelwane. Angeke bene njani makhelwane? Angeke bene njani makhelwane? Angeke bene njani makhelwane? Labazonda wena angeke bene njani makhelwane? Lemithi yaba ngeke bene njani makhelwane? Lamalumbu aba ngeke bene njani makhelwane? Lelitulu labalantsela ngeke bene njani makhelwane? Angeke lisakuthola. Kube bonke imota ushada nje bonke manje. Bangamtholi Petro. Asambeke bayamfuna uphumile. Asambe. Ngakho ke wabita abalinzi wababutisisa wase uthi ababulawe. Lalela ke balinzi kwathiwa bene njani? Ukhuluma bani? Balinzi bebagathe bani? Waphuma Petro bagathile. Wathi Petro uphume njani emgathile akubulawe? Ngalamanye amafu ngibona titha takho tawubulala na totwa. Titha takho tawubulala na to. The same commander. Ithi bulalanani. Asam na indzaba. Yena utawugcina nga. Sifuna kuva ngaye ukuthi yena uyophelela lapho ngoba naye so ubulala bakhe yena ke. Ngani boss? Ulapha nje kunabantu batenta iboss. Sifuna ukubona iboss ukuthi uyogcina ngani. Iboss sifuna ukuyiva ukuthi uyogcina ngani. Asambe mntwana. Emva kwaloko Herodi wehlela eKhasaria. Wehlele eKhasaria bamba wehlela kuphi eKhasa? Azam Aphuma eJudiya. aphume eJudiya. Wahlala sikhathi khona. Wahlala isikhathi khona. Azam Wabathukuthelela kakhulu Herodi bantu baseThire. ukwate uyabila Herod. Ukwate wena njani? Wabathukuthelela kakhulu. So ukwatela uyabona umuntu lojwayele kubuda so ukwatela noma ngabe ngibani. Asam NaseSidoni. naseSidoni. Ngakho ke baya kanye bayobonana naye. Bayobonana. Asam Kwekuqala bavumelana na Blastusi. Labe ngumgcini wesigodlo. Bamba leligama Blastus. Latas. Cela underline Blatus. Waba nabo bobonana na Herod Blatus. Blatus. eBhayibhelini then bafundisi batawugugula ukuthi who is this man? This man was part of Herod's team. Nangasuka khona wamjikela Herod watoma ngala. Ngoba emakhona Herod uyawadi watshela laba ukuthi no mina Herod benginaye. Waba kule team lengala le assista laba kuze Herod abulawe. Ngiyajabamba ke ingelosi yendani nga Herod asami. Baya kuHerodi bayawucela ukuthula. Bayocela ini? Thula. Anibamsaba. Bayocela ini? Manje ingelosi ayinanzaba kuse Herod bayocela ukuthula sami. Ngoba live labo lalitfola kudla eveni lakhe. Ngelilanga lela likhethekile Herodi wembatha ingubo takhe tebukhosi. Yebo ke. Wahlala esihlalweni sebukhosi. Wabeka inkulumo kubantu. Yebo. Bamemeta bathi akusiyo umuntu lona lokhulumako kepha nguNkulunkulu. Khona lapho ingilozi yenkosi. Khona lapho ingilozi yenkosi yes. Yashaya Herodi. Yashaya bani? Okay. Ngobe abengamniki iNkulunkulu luvumo. Wadliwa dibungu waze wafa. Yashaya Herod wadliwa dibungu waze wena njani? Waze wena njani? Ngicela ke sithandaze for 1 minute. Just pray. Ungakhohlwa libandla belithandaza. Na uthandaza ngicela ukhulekele bonke bakini labakhona khona manje.
libandla belikhulekela Petro. Nawe nawulana just pray the prayer of faith. Lathi libandla nalithandaza uNkulunkulu wa responda. Bantu abakini baboshiwe bobhuti wakho ifamily yakini boshiwe lo mthandazo because into lesithembile la ekhaya kuthandaza. As we are praying right now, let's Bible the church was praying. Njengoba ulana urepresenta ifamily yakho, njengoba uthandaza khulekela abakini, khulekela abantu abakho baseyima university sola baba approve, khulekela ifamily yakho ayinakuthula, njengoba uthandaza lana kunengilosi leta ufika kubakini. Awuthi khulekela wena, pray for your family, pray for South Africa, pray for Nkomazi, pray for Mpumalanga province, khulekela labafuna umsebenzi, kunengilosi libandla nalithandaza somandla uyefa, sikhulekela abaphathi bethu, sikhulekela tikhulu tethu, sikhulekela abafundisi, sikhulekela amakhosi omhlaba. Thandaza, 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 thandaza. Libandla lithi amen. Shout amen. Shout amen. Shout hallelujah. Longa ngababethela 3 minutes. Pangsan. Siboleke mic mntwana. 3 minutes muntu kaNkulunkulu.